لما دخوازم لسروی مجاری جمیوانه که خوب پرسم بزنم اوید چه ببیجه ریگلو ممکنه افشار سر هل بده دکتور اکرم اونن چافداری سیاسی جستو کلمه دکتور اکرم گلک بخیراتی کردستان 24 دوان شرط و مرجان دا و جوین افریقا سروک فرانسا ایمانوئل ماکرون دگل ولادیمیر پوتین ممکنه فرانسا بکار ببیتن وی آگیر شر آماده دناف برا ناتو ولاتین روژا و امریکا کانادا روسیه لسر اوکراینیا و مرینیت گله سپاس کن هر هدی سلامت و تماشان هوا راستی خود از بخوا یک جه نباورم تو شو در کرد و بیگو من سردana ماکرونی آج بو موسکو سردana که گله که گرینگه لی بخوازم تشتکی بیجم نوها ev gengişi ev demek davi ki nabena Rusya velatı Rojava peydeti Anglo-Sakson de ki çede ve u NATO hem de karib bejin sırf Greka a yek je evlekarya Avrupa'yı düdü yek addaji leser sisteme kenuh a cihane ki leher nakin yani hem de karib bejin tişte noha dedi vak cenab-ı Hak zane yani bir ses sari davi de dü sistem avabun. Yek harba alemiye kedir, yek adı harba alemi düdadı ittifaka Yalta nabena Churchill Stalin Roosevelt'de. Ev ittifaka adı da Yalta çegu haya berabuna Sovyet'e devam kir. Yani sisteme cihani ava kirin baş harab lehev kiribun. Ev sistema piçi Sovyet'te şu hatta nuha dünya be sistemi, dünya be nizamı. Tişte Rusya anka da fazla, beguman Rusya bu çunu ha fazla. Rusya piçi tuzan piçi Sovyet'te روشای خراب و ضعیف بود نکاری برای خود داره. آن روشای باش بوده چه آبوری چه عسکری چه استقرار سیاسی روسیا نوها برای خدای داره و ولات روزآوار دیسا دخوازه. دبی ام و هو لسر سیستم کنه آدیان اولکاری اروپا الهر بکن. اف تشتیه که داره اوکراین سببه که لی اساس تشتیه ایک داره فرزانه داره دو جوینا پوتینی ماکرون جدن اویا پر اشکره بو ماکرون جی آنی زبان گود دنیا کتی قناق کنه لازم سیستم کنه اروپا بچکرن اویا آن ازمر راه ردان که فرض کرد نه اوکراین تلیه لی اوکراین چیه اوکراین بوی نقطه جی که گنگشی سر آنا راستی خود از خاطر که گرین بیجن دشی گرین یعنی جبوچ دنیا نه کتی قناق کنه هم دکارم بیجن هجای دكتور أكرم لفيدا يا برس أوي يعني بهزبونا سربازي هروها آبوريا روسيا دكاره وجرعته بدا فلاديمير بوتين كوبريارا سر هلدانا شركة دن شورشا كدن هف أوي سال 2014 لسر قرمه لسر هرما دونباس جي بدا ممكنة جلو يعني أجرك وهذا مروف دكاره بيجا بيشهات دي تشبن قناعتك مورد سنيتك روسيا نوعات سنة يجخوا لأوكرانيا تبلهوي كده يعني روسيا تزاني أوكرانيا جيراني روسيا دو أوكرانيا سلاوين ليزيك وقت ملاجي ليزيك روسانة يعني روس سنيتك وانيك جخوا روسيا تانية تو ولات ناقوزي ولاتي سر حدودي وان تبلهوي وبرشون وشر وكريز هذا يعني بقى ديريكت تأثير واندك روسيا ناقوزي بالعكس قناعتي نوري أوروبي ناتو وبتايبنجي أنجلو ساكسون او دخوازن روسیا درباسی اوکراینیا بده لیوها دیاره و پوتین اوی دلیوان راحت نکه اوی پوتین وی درباسی اوکراینیا نده او دخوازه اک ناتو و آنگلو ساکسون دخوازه که شرده که نابینا اوکراینیا و روسیا درفه لیلوی داره چیه لیور یعنی راست روسیا وقت ولاته که اندیجه آبوریای بکی نه وقت آبوریا امریکا و ولاته آنگلو ساکسون بله لی روسیا دلی امزگیر نکن روسیا süper devlete ki çekke nükleer desteği و çekke atomi desteği şimdi hayat rıza ki noha belki gellekin kirşa ve evlatı Anglo-Sakson evlatı Rojava'yı eğer şer ki mezin ev dünya şkadaki namine nece Avrupa ve Amerika ve nece Ruslar jibovede Rusya kuvveta fa esas çekke edemevi desteği de destinin jibovede Rusya vakti ki داخل امریکا و ناتو دیگه قوتا ها اساس قوتا یک دیگه خود می اگر شر بده ایدی کتا لسانکون و لزانن امبارگو دیگه سوان کسی گودار نکه اوی ایدی شر کی برفرت شده
وشخص بوتين دو اشترى كل بماكرون قلت يعني كسك ما ناخذ نا ام دخوازن ونا اوروبا دخوازن تمام مادام كسك ناخوازه لهجا شرك افاد هيتا كرنشيا افهموا برتك وتهديدات شنا كم كرنا وان سربازان جعردو عسمان والدرياي بوچيا چما افهموا برتك افهموا قنعت من افهموا مدبريان هامغو روس دبيزن لازم ام سر سيستم كانه جهاني سيستم كاك نظام اغني جهاني ام لهر بكن نظامي هر نظامي شوي شون ايدي لازم نظام كانه انجلو ساكسون وناتو خنال بالنظام كانه يعني دبيزن بلكي ام قاربن هيجي حكم دوام بك سبيش بيستيك ايدي السوفيتيك شو روسيا ضعيف بو بلكي امريكا تمام قارب دوام بكن لي وهاد ديار اوروبي بخجي وناتو بخجي نب خود نلهفن يعني از مثالك يبدن يعني نوها پر اشكريه پر فكريه انجلو ساكسون بتيبتي انجليز بتشجريا امريكا دخوازن يكيتيك اوروبا الترناتيفه يكيتيا اوروبا نفشكنه اكنها فرنسا والمانيا تديه انجليز خالي يكيتيك اوروبا دنيشكه بريا بولونيا تركار وهنا ولاتين ديره ابي هاني نه آلمان دخوازن و نه فرانسا قبول بکن اوروپا پرچه بکن يعني یکیتی اوروپا نوار لی انگلو ساکسون انگلیز بپشگریا امریکا دخواز شکی وها بکن يعني alternatif یکیتی اوروپا دنیا شکی لی باشا تشتكي دنهايا هجاي دكتور اكرم دفن افبريدا اندامبونا اوكرانيا دناوي يكيتيا اوروبا يانجي كتناوي دنافا ناتوي دا دي روسيا ريكي بداتن وبافابونا في يكيتيا اوروبا يا نويا تجي بحث دكا ريان هيسان ترناك يجبو بهدفه قناعتها مثل أذنب أولم أوروبا فرنسا وألمانيا بكري ديجن اوكرانيا نهار نكاتك ناتو وصفا يعني امريكي وان اساس خود خوازن وقت سر روسيا ضغطي بكن يعني وقت دي زوري بكن يعني اوكرانيا قنعتك مو وري بتو اواي نا امريكا خوازن نا اوروبي خوازن وروسيا قبول ناكن يعني جبوش قبول ناكن جبرك هبونا اوكرانيا ناتو دي راس سر اولكاريا روسيا خطر قال لك نازلنا روسيا جي برفكت اللي بيجي قبول ناكل دبي يعني راس دبي اولكاريا اوروبا هذا دبي اولكاري جبو ما قشا لا تشتكي وهابو دي تشبه امريكا بيجي جبو المانيا بيجي جبو اوكرانيا بيجي ليه تشتكي تاكو فرصات ده ويبدك يجي تشتكي وهابو قناعتك مو وري اوي شرك قال لك يبقى فرنسا دو خدو بوتين باقي جو هاجت اوكرانيا ناتو كذا او ماده بينجا ناتو هي اوكرانيا بيجي امي بزوري قرم وقالين امي شرب روسيا بكن مادام وي شرب روسيا بكن اگر او ماده بينجا اوكرانيا ناتو كبو او ماده بينجا كار بكن معناه روسيا او ناتو شرب بكن وقت ناتو شرب بكن شركه عالمي شربه او شباب ازنب اورن اوروبيه امريكي نها خدم بشركي تمام الفيدري هجاي دكتور اكرم تبحث خالك كيف تقول ولاتين اوروبي دناف خودا لسرفي برسي تقول ولاتين اوروبي دناف خودا لسرفي برسي يكنينا ناتو يكنينا او غارانتيا هريداوي ايمانويل ماكرون دا فلاديمير بوتين جبو غارانتيا باراستنا روسيا جغافو برتكين ولاتين ناتو امريكا وكندا ممكن اتش غارانتيا بيت قالوا اف غارانتيا ممكن جعاليه فلاديمير بوتين وبهتا قبول كرن هر چند ناواروكا نهاتي اشكرا كرن چجورا غارانتياك ممكن اتش جورا بيت وچاوا دي بتا قبول كرن قناعتك موري يعني ماكرون فدور راس جمالنا اشكالي تستيك الجبينه 19 خطيين ليه ماكرون هناك اشارات دا يعني ماكرون قبول كرك روسيا داخل كروايه ماكرون قو يعني اوروبا كتي قونا كنه فردنا كنه لازم اولكاريا بيجي اوروبا شيء وبربك ليغو اولكاريا اوروبا بروسيا لا ممكن دي روسيا نادبه او يازم تشرد فرنسا وقت بقوتيا او ناكوتي فرنسا والمانيا انجلو ساكسون فرنسا دو دار دانك او داخل روسيا او هناكي رواد بيدن او داخل روسيا داخل يعني منطقين دي امثال بيبين
ew ji me dirêdan çi ji me dirêdan nakokiyê navbera Anglo-Sakson û Ewropa klasîk Almanya Fransa lê li vir ez xwazim çi ew çi dibe Macron xwe got ev di rojanê pêşa me Macron îro diçi Kiyevê wê Kiyevê Zelensky rûnê Macron got ev di rojê pêşa me ew ê eşkere bibe ev proses ew ê kudare Putin jî dizane Putin jî got heger bersîva me nedin heger bersîva me em ê namayê min bişînin heger bersîva me wek em hesibê nedin wê çaxê em ê êdî em ê bixwe li riyekê bigerin ki em ê çi bikin yani êdî hatî fidê daviye lê ez bawer dikin ez bawerim Anglo-Sakson wê Taliyê û NATO ew ê qebûl bikin ji bo çi wê qebûl bikin heger cenabê te zanirin piştî do Putin û Macron peyivîn îro berpirsê NATO eşkere gotin heger şerrek nabêna Ukrayna Rusya derkeve NATO müdaxile nakir belki Ukrayna ne endamê NATOyê ew ê ez me çi rêdide Amerika dibêje NATO amade ji bo şerekê lê dijî Rûsyê eger dagirkirina Ukraynayê de hêja Ekremûnan daxuyaniyan ji hev cuda dihêne parvekirin û gotin bi rastî jî serê me jî tevlî hev kiriye li ser vê mijarê Kam bizanin du rojên dahatî dê çi bibe dê Rûsyê yan jî Fransa li ser vê destpêşxeriya Fransayê çi bêjîtin gelek spas bû hêjayê Diktor Ekrem Onan çavderê siyasî ji Stockholmê bû şirûveyên wê ên dewlemend ez memnûn bûm êvar baş